Kasur Jingdawa Banwan Ratno da Power Substation ke Bashispa Lai/Lai KV Nongpoh kalanang sawajam ban pensuk ya kejing penbiang ya ke boarding electric. Kane kalapau ha kejing ya pat ba bala penlong da keseng KSU Nongpoh Circle ban penram ya katanat MEECL namar kejing kordit jung kipat ba halo kejing bomla ban penbiang boarding ke batikna hapo kasur Nongpoh Kamtam Haribhoi District. Ke KSU Nongpoh Circle da kejing skokya ke bajur halo kejing balamat do pat ba kila shim da kesin jam ban tit jingkhang hakatanat MEECL ha ling kedat da ke ba penlong da kejing yak pat ba ke balei shim bentar langru da kinoyalam ke FKJJP RBYF bat HNYF nalor ki khynnah skul ki reurang ba bat ki kenhun baper. Hakane kejing yat pat ba kinungi shimbenta kila pyrta shla ya ki kentien pendram ya katanat sam boarding bawat la kejing siew ya kabai pendon kam ya ka boarding ki pat ba kalong ka batikna ban siew ndrai kim ju yo pat ya kejing shai ka batikna ka balabu jing ya ki pat ba nadu ki khynnah skul kinung trekam baper kamtam ki jaka sumar pang pat ba. Nakalian ke KSU Nongpoh Circle kelayok ban IT ya ke Dorcas hau SDO katanat MEECL bat u additional Deputy Commissioner Karibhoi District halor ke Jingdawa ban penurlong ya ke Jingwanra ya ke Shispa Lai/Lai KV Power Substation. Laya Shimbenta hakini ke Jingyak pat ba de kinungalam ke KSU North Khasi Hills District bakan tup yu ba Ferdinand Kharkamni President ba James Hitler Maupnyang Secretary ba Louis Lindo President FKJJP North Khasi Hills District uba Marcus Martin President HNYF Northern Region kinong yalam shnong kinong hikai bat kum juru kilong kemilong kpa kibala penpau bakum kinong shong shnong kidon kam yakani hakijin keren jong kinong yalam bat riu pau khmat hakijin yalang kebala penlong hakmat ko office jong SDO katanat MEECL Nongpoh Division kinong yalam kila penpau ya kejing snodiau ke bajur bagi pat ba kila nang yaimat ya kejing nakapor syakapor hakabiadai bat kejing bamla jong katanat sam boarding ban penbiang ya ke boarding electric ke batikna watla kila don kejing ut jing nam nakawai kapor syakawai pan. Kinong keren kila penpau ru ba kasur ka jela lembaga katanat MEECL kim shim la shim kya satya ya kejing balai yaimat do pat ba hasur Nongpoh bat kiwai ki benta jong Karibhoi District ban penbiang ya ke boarding electric ke batikna ndrai la yo ipen ban bakani katanat ka kampai khamat ban penbiang boarding tang syaki karkhana baper ki badon hakani ka district da ka ba kilakan tho badon ayu shalenden. Habakran hakani ka sngi uba Ferdinand ke Kharkamni President ke KSU North Khasi Hills District ulakadau baka seng lambat kiwei ki kenhun seng bhalang hapo ko coordination committee la arsien kenti kilayai dawa na ka sarkar jilla ban penyo no ya ka Shispa Lai/Lai KV Power Substation hapo ka sor Nongpoh ban pensuk ya katanat MEECL ban lakno kejing penbiang ya kejing sam boarding hapo kani kathan bat kiwei ki jaka bamarjan bat kan namdon shu kanu kejing tut ha kejing sam boarding barok kisarba jungki district hapo kejala Meghalaya kilayo yo ya ke Shispa Lai/Lai KV Power Substation kiblayo ru ya ke jing Shakri ke bapaka hakaliang ke jing sam boarding kat ba Ribhoi District ke district ke bala Kamrim kamshim la yo ya ke ni ke Power Substation bat ke ni ke dai ke daw halo ke jing Senjol jong ke jing sam boarding ong uba Kharkamni da ka babenrap ru bahadu menta ke Nongpoh Substation ke ajing Shakri ki pat ba lengba ke Lai/Khatway KV ulaya thuru bahapok kathai Nongpoh kila don bun teli ki Shispa Lai/Lai KV tower line ki bayat lengba ka ni kathan kumta lada katanat MEECL lengba ka sarkar jela kan la ban pentre kamno ka Power Substation kan namdon kanu kejing namar ka line kala don lupa bat kani kan la sundon ban weng ya kejing ka baladon menta la palat postnem hakani ka district ulaya thuru bashan hi kaseng kan salet banyak kenduk biang ya kibor bahalor kamtam ya menteri rangba kejela ban penbor ya sarkar jela bahkan penurlong no ya kani kejing upat ba ban kata kala ban long tang lada wanra no da ka Shispa Lai/Lai KV Power Substation Nongpoh Namar kilas tu ya
Kei kabang imut ban kundu. Kade bet haka frequent breakdown jok electricity po Nongpoh. Kei ka ba so thumalai nga ba sosi nga galong ba kisong ketika suki kun ki officer hendai kim tepat ba kide ginong sacrifice ba. Dan kai keten pareng yong ki government servant. So kamram ko suki ba kundu. Ya kino ki kunhon haba kidon ya kajingso dan ki jing penpau ko suki ya kajing susi ha kom trekam ko suki. Haba kilong kita ki gentleman. Jadi belum ki ba kloi ban pediang yeno tu. Wala nang ikren pat ya ke ka ba hidup musim habang ikren ikan headquarter gabong lai puis jam ladan. Ladang ipan yang tu kloro bodan Nongpoh se di benang benora sini sepo ngathai mono inamla. Badanong ipi ipan ya ka badai e. Ngidon ka umiam stage 1 kadon hadu 36 megawatt. Ngidon ka umiam stage 2 kadon hadu 20 megawatt. Umiam stage 3 but 4 60 megawatt. Umtro hydro project kadon 11.2 megawatt. New hydro project kadon hadu 40 megawatt. Killing substation kadon hadu 400 kV kilovolt. Ka igin ka sige bangin nama menyo ya kita ki transmission ki biang. Namar ladang ipek kembaong ki nokren mene teng i solarai ba kimbu headquarter yani hamne po Nongpoh. Namar balei kaboni ladon ya ka substation ka basis pa live war kv but live kv. Ko umiam hangtai ka badai head office ka distribution ru ladon ya ka sispa live war kv. Ka Nongpoh kamdei tam ka baai ya kane ka boarding electric tangi kisnong Nongpoh ki bambarjan Nongpoh hadu ki umdan hadu ki mangar hadu ki imsaw nong kharai hadu ki arpumer umling terter kane kamdei shu kasim ka bandingkan la benang landai kabunda ka bakhando la benang lada pi ki officer pilang ilo thia unai na kabunda kalau pila subet subang ilade pipa kharsho ino susnam jang kajala meghaya kujungi ladai ksin bakhado benang ban ham talano wani ka office rekap jungki kalai ka kene ata ladai uai upaju yo ye kijing ujo habi de pat kajing lebat ka bakhaka kajing lebat kami tamun sini rei kajing lebat ti kemau ka bakta bahangi haka pon minit kalai kajing mo cinta kolom bagiron kam ha badum bon pisah tebe eka bani i pau ya ki jinon kam ka bakmat kamra pun thaba lada kajing bon ka hangi tause kajing kamu jong ki minister ki basam suki hantai ha assembly ha sekretariat hantai ki officer ki padai nadu ki engineer SDO ki peniagi dokumen lo kumtai ki tau ngimtap dan ayu selendat yang ki officer ki basam hangne sabatai syai lada dan gajing supaya itu ya ki light sabar jong ka jela jengiru sobaya thodok basai kenamba unong sungslong jong ka jela ubala supendak ya karam kujumpi kantam ya kabai ring light hagai kujumki bangi soto kumno bangi niat sekmat bele bercrash score nagamta kujumpi ki officer bat kidur mikmat jong kajela kujungi dena mata pada jai kinong mikmat ki bala kular haji por ki baki wan syarusan manturwai lade Belum kita ki nomi kuat jong kajela ni ki kren sipon baka krenru keja hamadan kabaki kular ngin gawa mangin trekam pangi petrekam bulajab kamta meganti sengkin katam ya kamu ni milik rementa seja kita ki nomi kuat juni kanya ragoi gede kabagi penram ya ki nomi kuat kuat kita kena tang bat jogabam Kanai kanai kementar sini bagi kudo. Ya kijing bunga. Bad ya kijing jelar kijung pi. Bad kijing jelar, bad kijing thok jokin bui kemat. Kapan romru ya ke besar. Bansim kabu, manjat hai.